السلام علیکم بیننده های عزیز و ارجمند. حالا با توجه شما نشر تحلیلی و جنبستی هفته از تلویزیون سیمای شهر پنجکین منظور می گردد. با همگان معلوم است که دوام هفته سپری شده در کشورهای جهان، جمهوری تاجیکستان، ولایت سوق و شهر و دیهات پنجکین رویداد و واقعه‌های گوناگونی به عمل آمدند که حالا خبرنگاران ما مهمترین رویدادهای هفته سپری شده را برای شما پیشنهاد می‌سازند. معاون یکم رئیس ولایت سوقت سهیلی قربانزاده ضمن سفر کاری خود به شهر پنجکین از رفت اجرای کارهای ساختمانی انشاءات‌های تعییناتشان گوناگون که از جانب صاحبکاران محلی و حشر دست جمعانه ساکنان بنیاد گردیده ایستاده است بازدید نمود. ذکر گردید که در دایره نقشه آمادگی ها به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد 984 انشاءات تعییناتی گوناگون پیش بینی شده تا این مدت 718 تای آن مورد استفاده قرار گرفته است. در جریان سفر کاری معاون یکم رئیس ولایت با رفت کارها در بنیاد کودکستان در دهه نوآباد، پل در محله نوبنیادی این دهه که با سهمگذاری ساکنان ساخته می شود آشنا گردید. ضمن بازدید از رفت ساختمانی پل گفته شد که محله نو در کنار سای سیلروی زوران جایگیر است و در فصل بارشات از آن گذشتنی نقلیات و ساکنان با مشکلات و خطر مواجه می شود. با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکین جای پل آینده تازه کرده فعالان و ساکنان به بنیاد آن پرداختند و حالا ساختمانی ته‌کرسی دو طرف پل و به خطرسازی کنارهای سای سیلرو ادامه دارد. با سهمگذاری ساکنان برای ادامه ساختمان پل همه مصالح ضروری از جمله بالپوش آهنی تیار کرده شده است و هر روز ده نفر به حشر برآمده با مصلحت و نظارت متخصصان کار را ادامه می‌دهند. در ادامه از ساختمان بینای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 113 در دهه باغچه و بخش آن در دهه خوشدره جماعتی دهاتی شینک که در مجموع بیش از 1100 نفر خواننده را در دو بست فرا میگیرند دیدن نمودند. اطلاع داده شد که در دهه باغچه به جای بینای سابق تعلیمگاهی رقم 113 که در حالت صدموی قرار داشت از جانب پودرچه بیناکاری شرکت ساختمانی سو 3 بینای خوشطرحی زمانوی بنیاد شده حالا بنیادی تالاری ورزشی و به ترتیب آوردن اطراف آن ادامه دارد. آن برای فراگیری بیش از 700 خواننده در دو بست پیش بینی شده است. در ساختمان بینای نو بخش این مؤسسه تعلیمی در دهه نو بنیادی خوشدره که از 12 صنفخانه عبارت بوده برای 480 خواننده در دو بست پیش بینی شده است. بیناکاران این شرکت ساختمانی به برداشتن دیوارها مشغولند. بینای مأموری جماعتی دهاتی لایق بیمارخانه منطقوی در دهه قوسر برای صدکت و کارگاه استحصال شفر در حدود جماعتی دهاتی سوجینک که برای استحصال 5000 دانه شفر در یک روز پیش بینی شده است و دیگر انشاءات‌های جشنی آشنا گردید. ضمن بازدید معاون اولی رئیس ولایت سوقت به مسئولین ساحه جهت برطرف نمودن مشکلات‌های موجوده، تقویت کارهای ساختمانی در انشاءات‌های جشنی با نظر داشت طلبات معاصر و عنصرهای ملی، وسعت آماده نمایی شهر در چاره‌بینی ها و با صفت بلند در مهلت معین شده به اتمام رسانیدن کارهای ساختمانی دستور و سفارش های مشخص داد. گزارش مرتبه رحمون و زرهونی نعمت الله و خیام جورایف. با پیشنهاد رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، مجمع عمومی سازمان ملل متحد سنه 7 می سال 2024 قطعنامه مخصوص خود را عاید به روز جهانی فوتبال اعلام کردن 25 می قبول گردید.
این رویداد تاریخی از جانب جامعه جهانی هم‌آوازی و دستگیری کامل یافته وسیله متحد سازنده مخلصان و دوستداران این نمود ورزشی معمولترین دنیا از جمله تاجیکستان گردید. به این مناسبت در ورزشگاه مرکزی شهر پنجکند با حضور رهبریت مقامات اجرایی محلی، حاکمیت دولتی، راهبران و جامعه‌های مهنتی، کارخانه و مؤسسه‌ها و صدها نفر هواداران و مخلصان بازی فوتبال که عمومی‌ترین نوع ورزش روز جهانی فوتبال با تنتنه تجلیل کرده شد. نخست حاضرین را با روز جهانی فوتبال رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده مبارکباد نمود. از جمله گفته شد که در دوران استقلال با راهنمایی اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، ورزش خاصه فوتبال به رکن مهم حیات جوانان کشور تبدیل یافته. برای رشد، مستحکم نمودن پایگاه و انفراساختار آن تدبیرهای زیاده اندیشیده می شود. پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان در پیام نوبتی خود به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تاکید نمودند که ما به خاطر تامین سلامتی اهالی خصوصا نورسان و جوانان، تبلیغ طرز حیات سالم، عمومی‌گردانی ورزش و معرفی دولت و ملت در عرصه بین المللی ساحه ورزش را نیز همچون سمت مهمی فعالیت دولتداری دستگیری می‌نماییم. باعث افتخار و سرفرازی مردم تاجیکستان است که 7 می سال 2024 با پیشنهاد رئیس مجلس ملی مجلس جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت فدراسیون فوتبال آسیای مرکزی، پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان، رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی، قطعنامه سازمان ملل متحد درباره مقرر شدن 25 می همچون روز جهانی فوتبال قبول گردید که یک دلیل اعتراف رشد ورزش در کشور ما از جانب جامعه جهانی می باشد. با کمال احترام کل همدیاران عزیز و دوستداران فوتبال را به مناسبت روز جهانی فوتبال صمیمانه تبریک می نمایم. در ادامه تنتنه‌های جشنی به غالبان مسابقه فوتبال برای صاحب شدن به جام رئیس شهر که به افتخار روز جهانی فوتبال بین دسته‌های نهادهای مقامات‌های حفظی حقوق، تشکیلات و مؤسسه‌ها، محله‌های شهر و جماعت‌های دهات جام، سپاسنامه و تحفه‌های تأسیس نموده مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر سپرده شد. ضمناً در این مسابقه که 10 روز ادامه یافت، 34 دسته شرکت نموده در مسابقه‌های فینالی بین گروه‌ها دسته شعبه کارهای داخلی وزارت کارهای داخله، بیمارخانه مرکزی شهر و دسته دوستی شهر غالب آمده صاحب جام گشتند. تجلیل روز جهانی فوتبال با برگزاری بازی نمایش‌های دوستداران ورزش و هنرنمایی هنرپیشه خلقی تاجیکستان افضلشاه شادیف و با سرود جنبستی بخش فرهنگ مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر خاتمه یافت. گزارش دلافروزی حفیظ، خیام جورایف و شاه حسین صالحوف. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده، رئیس ریاست شورای دیرکتوران کارخانه مشترک زرافشان جناب لطیف را به حضور پذیرفت. در مشورت تاکید کرده شد که با دستگیری های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، فعالیت کارخانه باز هم جان‌ناک کرده شده در آن ساکنان با جای کاری تامین گردیده ایستادند. در این جلسه اینچنین توجه اساساً به مسئله زیاد نمودن حجم استحصالی محصولات، تمدید مهلت اجازتنامه، بنیاد کارخانه های نو، مطابق نمودن پالایشگاه و تامین بخطر محیط زیست روانه گردید. همزمان سمت‌های همکاری آن با مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر، سهمگذاری کارخانه در حل مسائل اجتماعی، سهمگذاری در تعمیر و تجدید راه‌های حدود فعالیت کارخانه و دیگر مسائل مورد نظر را مطرح نمودند.
یادآور باید شد که کارخانه مشترک زرافشان عظیمترین کارخانه استحصال کننده محصولات صنعتی در ساحه صنعت کارکرد معدنی جمهوری به شمار می رود. سهم این کارخانه در مجموعه محصولات صنعتی جمهوری نظررس بوده. با مبلغ گذاری زرافشان انشاءات گوناگون اجتماعی نیز بنیاد می گردد. گزارش مرتبه رحمان و خیام جورایف و زرهانی نعمت الله. соҳаи стандартизатсия ва метрология яке аз самтҳои муҳими ҳаётӣ буда, давлату ҳукумати мамлакат таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мекунад ва дар редифи идҳои тақвимии сол таҷлил гардидани иди касбии кормандони соҳаи стандартизатсия ва метрологияи Тоҷикистон баёнгари муҳимияти бахши стандартонӣ ҷиҳати рушди иқтисоди миллии мамлакат, муайян намудани сифати молу маҳсулоти истеҳсоли ватанию воридотӣ дар маҷмӯъ дастгирии соҳибкорӣ ва ҳифзи бозори истеъмолии мамлакат мебошад. ҳамасола санаи 25 май дар мамлакат рӯзи кормандони соҳаи стандартизатсия ва метрология таҷлил карда мешавад. ба ин муносибат дар агентии минтақавии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои шаҳри Панҷакент бо иштироки раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ҷамъомад баргузор гардид. зимни табрикоти кормандони агентӣ гуфта шуд ки нақши онҳо чун як ниҳоди муҳими давлатӣ дар татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи стандартизатсия, метрология, таъмини риояи меъёри ягонаи кору хидматрасонӣ, назорат дар соҳаи савдо, ҳимояи ҳуқуқҳои истеъмолкунандагон баланд аст ва онҳо ин рисолати касбии худро бояд бо камоли масъулият ба ҷо оранд. рисолати асосии кормандони Тоҷикстандарт аз он иборат аст ки талаботи қоидаҳои меъёриро дар кишвар таҳти назорату санҷиш қарор дода, фаъолиятро дар доираи қонунҳои амалкунанда, талаботи ҳуҷҷатҳои меъёрии техникӣ ва стандартҳои давлативу байналмилалӣ ба танзим дароранд. дар интиҳои ҷамъомад ба як гурӯҳ кормандони фаъоли агентӣ сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр тақдим карда шуд. гузориши шодонаи ҳамроҳ Зарҳуни Неъматулло ва Хаём Ҷураев. дар қисми низомии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ба ифтихори рӯзи қушунҳои сарҳадӣ ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид. имсол аз таъсиси ин сохтори муҳими мудофиавӣ 31 сол сипарӣ мешавад. Тоҷикистони озоди ман, умеди дилу хотири шоди ман, чу фарзанди ту ҳозире бар дифо, ва ҳифзи ту ҷонро намоем фидо, ва ҳифзи ту ҷонро намоем фидо. ватан боиси ифтихорам туӣ, ватан манбаи эътиборам туӣ, ватан корхуди вуҷудам туӣ, ватан қиблагоҳи суҷудам туӣ, ватан қиблагоҳи суҷудам туӣ. манам вориси рустами достон, чу восеи размовари паҳлавон, чу сарбози бемурмалики замон, наёбад зи ман душмани ту амон, наёбад зи ман душмани ту амон. ватан боиси ифтихорам туӣ, ватан манбаи эътиборам туӣ, ватан корбуди вуҷудам туӣ, ватан қиблагоҳи суҷудам туӣ, ватан қиблагоҳи суҷудам туӣ, ватан қиблагоҳи суҷудам туӣ. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода сарбозону афсаронро бо иди касбияшон шодбош гуфт ва таъкид кард ки қушунҳои сарҳадӣ зодаи истиқлол буда рисолати ҳифзи амният ва марзу буми кишварро бар дӯш доранд. дар идомаи чорабини навазкарон савганди садоқат ба ватан ва пешвои миллат ёд карданд. ин лаҳзаҳои пурҳаяҷон ҳозиринро таҳти таъсир қарор дод. рафиқ раи қатори раҳмонзода барои қабули сабкани ҳарбӣ панад шумо ҳозир шуд. ман раҳмонзода қобилҷон ба сифи қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда барои садоқат ба халқи худ ва сарвари давлат савган ёд мекунам.
وطنتان قسم بخورم قانون اساسی و قانون‌های جمهوری تاجیکستان را قطعی رعایت می‌نمایم. با وطن و پیشوای ملت صادقانه خدمت میکنه. ба як қатор афсарону сарбозон роҳбарони ташкилоту муассисаҳо сипосномаҳо тӯҳфаҳои идона ва нишони алочии қушунҳои сарҳадӣ супорида шуд. ба амонализода азизулло полковник барои саҳми назар аст дар пойдории сулҳу суботи комил, оромӣ ва осоиштагӣ дар ҷомеа ва истеҳкоми сарҳади давлатии кишвар ба муносибати 31-умин солгарди таъсисёбии қушунҳои сарҳадӣ сарфароз гардонида шуд. раиси шаҳр абдухолиқ холиқзода. гузашти низомии ҳайати шахсии қисми низомӣ ва барномаи фарҳангии ҳунармандони маҳаллӣ ба чорабинӣ ҳусни анҷом бахшид. дар охир барои сарбозону афсарон дастархони идона ороста шуда муҳити идона фароҳам гардид. ҳимояи марзубуми ватан шарафу масъулияти бузургест ки ҷавонони далери кишвар онро бо ифтихор иҷро мекунанд.
در کاخ فرهنگ به نام علیم بابویف شهر پنجکند شورای هماهنگسازی فعالیت مقامات حفظ حقوق شهر برگزار گردید. در کار جلسه رهبریت پروکراتوری شهر پنجکند، میلیتسه شهر، مقامات گمرک، انداز، امنیت، ساختارهای مربوطه شهر از قبیل معارف، تندرستی جوانان و معاون رئیس شهر اشتراک نمودند. در آغاز کار شورا، پروکرور شهر پنجکند مشاور عدلیه درجه 1 پالکوونیک رحمتزاده اسکندر روزنامه مجلس را به اعضایان و اشتراکداران شناس نموده در مسئله های استفاده زمین و طبق طلبات قانونگذاری جاری و تغییر و علاوه ها به کودکس های جنایی و حقوق ویرانکنی مأموری عاید به استفاده غیر قانونی نیروی برق مورد بررسی قرار گرفت. پروکرور شهر در برآمد خود نتیجه نشان داد و تحلیل و سنجش های پروکروری که در دوره سپری گردیده در ساحه استفاده زمین و انرژتیک شده گذشته است قید نموده کمبودی و قانون شکنی ها و سبب و عامل های پیشگیری کردن این دو سمت را مشخصاً با تحلیل وسیع به دقت اشتراکچیانی جلسه رسانید. او در برآمد خود قید نمود که زمین این مالکیت استثنایی دولت بوده برای استفاده به خواجگی های دهقانی و دیگر استفاده برندگان واگذار می گردد و اون باید موافق تعیینات با ثمر طبق قانونگذاری استفاده شود. دایر به مسئله یکمی روزنامه سخنرانی خوشوقتزاده ارکین معاون رئیس شهر پنجکند اینچنین رئیس کمیته زمین و سردار ریاست کشاورزی شهر شنیده شده به سوالهای حاضرین پاسخهای مشخص گفته شد. از روی مسئله دویمی شورا یاردمچی پروکرور شهر پنجکند دلشاد حمیدوف سخن گفته عاید به استفاده غیر قانونی نیروی برق و تحلیل و سنجش های پروکروری در این سمت را به سهم حاضرین رسانید. او در سخنرانی خود از کمبودی و قانون شکنی ها در سمت انرژتیک که در دوره سنجش آشکار شده است اظهار نگرانی نموده برای پیشگیری و پرزور نمودن نظارت در سمت شبکه‌های برق اندیشیدن چاره‌های مشخص را ضرور شمارید. اینچنین اشتراکچیان دیگر نیز طبق مسئله روزنامه برآمد نمودند. با قرار شورا جهت تامین رعایت قطعی قانونگذاری هنگام تحقیق و تفتیش پرونده ها سری وقت پیشگیری و آشکار و برطرف نمودن قانون ویرانکنی ها در نزد مسئولین وظیفه های مشخص گذاشته شد. گزارش مرتبه رحمون و خیام جرایف و شاه حسین صالحوف. طی سالهای صاحب استقلالی در دایره سیاست فرهنگ پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سال به سال بنیاد انشاءات ساحه‌های گوناگون از جمله فرهنگی زیاد گردیده عملی کردن چنین تدبیر در رشد موسیقی تاجیک بلند برداشتن سطح معرفت و فرهنگ اهالی و حس ملی شهروندان نقش مهم می‌گذارد. یکی از چنین مؤسسه‌هایی که در بلند برداشتن سطح معرفت و فرهنگ اهالی مخصوصاً کودکان و نورسان نقشی مناسب دارد مکتب صنعت بچگانه شهر پنجکند میباشد. در کاخ فرهنگ به نام علیم بابویف شهر کنسرت حساباتی خوانندگان و آموزگاران مکتب صنعت بچگانه شهر پنجکند برگزار گردید. در این چاره‌بینی تنتنوی که رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق اشتراک داشت کنسرت حساباتی خوانندگان و نمایشی لباس‌های ملی برگزار شد. مورد ذکر است که مکتب صنعت بچگانه شهر پنجکند از روی 9 اختصاص فعالیت داشته سال روان این مکتب را 21 نفر ختم می‌کند. در خاتمه چاره‌بینی فرهنگی به یک قطار دانشجویان دیپلم ختم و سپاسنامه‌ها تقدیم کرده شد. گزارش شادانه همراه و خیام جرایف. در شهر پنجکند شماره میدانچه ورزشی باز یک عدد زیاد گردید. بخشیده به روز جهانی فوتبال با اقدام صاحبکاری محلی علیشیر بازارف در باغ به نام کمال خوجندی شهر پنجکند میدانچه ورزشی فوتبال ساخته به استفاده داده شد. در مراسم تنتنوی رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده اشتراک نمود و سخن گفت. قید گردید که در قلمرو شهر و دهات پنجکند این 74مین میدانچه بازی فوتبال بوده.
мин баъд дӯстдорони ин намуди варзиши оммавӣ дар он бозӣ ва тамрин хоҳанд кард. майдончаи варзишии нав барои бозии футбол ба маблағи зиёда аз 400 000 сомонӣ бунёд шуда яке аз иншооти ҷашнӣ ба ҳисоб меравад. зикр гардид ки сарвари давлат пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба соҳаи варзиш хоса намуди футбол таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамоянд, зеро футбол дар байни ҷомеаи ҷаҳонӣ аз дӯстдоштатарин намуди варзиш ба ҳисоб рафта, он дар обутоб ёфтани бадани инсон ва инкишофи ҷисмонии шахс нақши муҳим дорад. пешвои муаззами миллат дар паёми шодбошии худ ба муносибати рӯзи ҷаҳонии футбол иброз доштанд ки футбол дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун рамзи ваҳдат, ифтихори миллӣ, пешбурди тарзи ҳаёти солим ва омили муҳими муаррифии давлати тоҷикон дар арзаи байналмилалӣ рӯз ба рӯз рушду инкишоф меёбад ва мухлисону ҳаводорони ин намуди варзиш аз дастовардҳои нав ба нави футболбозони тоҷик рӯҳбаланду сарфароз мегарданд. умед дорем ки шумораи мухлисону дӯстдорони бозии футбол минбаъд боз ҳам зиёд гашта ҳамагон ба тарзи ҳаёти солим рӯ меоранд. бозингарони дастаҳои футболии кишвар бошанд дар мусобиқаҳои варзишӣ парчами миллиро боло мебардоранд ва номи тоҷикистони азизро дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ менамоянд. ёдовар мешавем ки бо ташаббуси президенти федератсияи футболи тоҷикистон, президенти ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ, раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ ва дар асоси қатномаи маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид аз санаи 7 майи соли 2024 санаи 25 май ҳамасола ҳамчун рӯзи ҷаҳонии футбол таҷлил карда мешавад. бахшида ба 35-мин солгарди истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру деҳоти панҷакент мавриди истифода қарор додани як қатор иншооти ҷашнӣ дар назар аст. аз ҷумла бахшида ба ин санаи фархунда дар ҷамоати деҳоти ёрӣ бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 57 бунёд хоҳад шуд. зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти ёрӣ раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода аз ин ҷо дида намуд. иттилоъ дода шуд ки айни замон корҳои сохтмонӣ дар ошёнаи дуюм бо маром идома дорад. бояд гуфт ки бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 57 бо мусоидати мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент бунёд шуда бо маблағгузории соҳибкорон, шахсони саховатпеша ва сокинони деҳа бунёд мешавад. бо бунёд ёфтану мавриди истифода қарор гирифтани бинои иловагӣ минбаъд 800 нафар хонанда метавонанд дар дубаст дар шароити мусоид таълиму тарбия гиранд. имсол дар шаҳри панҷакент мавсими пилласупорӣ бо рӯҳияи баланди меҳнатӣ оғоз ёфт. тибқи маълумоти масъулин кишоварзони шаҳр ният доранд дар мавсими ҷорӣ 680 қутти тухмии кирмакро парвариш намуда 25.8 тонна пиллаи хом ашёи муҳими саноатиро истеҳсол намоянд. кирмакпарварони хоҷагии деҳқонӣ ба номи тайлонови ҷамоати деҳотии саразм дар ҳузури раиси шаҳр абдухолиқ холиқзода ба супуридани ҳосил оғоз карданд. онҳо аз 38 қуттии тухмии кирмак беш аз 600 килограмм пиллаи хушсифат истеҳсол намуда онро ба нуқтаи қабул супориданд. ҳамзамон кирмакпарварони хоҷагии деҳқонии хуросони ҷамоати ёрӣ низ пиллаи аввалини имсолаи худро ба фурӯш бароварданд. масъулин иттилоъ доданд ки дар мавсими ҷорӣ ба кирмакпарварон барои ҳар килограмм пиллаи супуридашуда 20 сомонӣ пардохт карда мешавад ки ин омил метавонад ташвиқе барои афзоиши истеҳсолот ва ҷалби бештари деҳқонон ба кирмакпарварӣ гардад. ҳамзамон таъкид гардид ки пиллапарварӣ ҳамчун як соҳаи муҳими анъанавии кишвар дар рушди иқтисоди маҳаллӣ ва таъмини ашёи хоми саноатӣ нақши муассир мегузорад. зимни сафари корӣ раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода аз рафти бунёди коргоҳи истеҳсоли шифир ки бо сармоягузории соҳибкор Фарис Камолов бунёд мешавад дида намуд. гуфта шуд ки ҳоло бунёди корхона дар арафаи анҷомёбӣ қарор дошта ҳамаи таҷҳизоти зарурӣ барои насб ва ашёи хом низ дастрас карда шудааст. бояд гуфт ки иқтидори истеҳсолии коргоҳи мазкур барои истеҳсоли 5000 дона шифир дар як шабонарӯз пешбинӣ шудааст. инчунин раиси шаҳри Панҷакент
پنجاکент бо рафти ороиши маркази хидматрасонии соҳибкор Машраб Эгамбердиев ва таҷдиди собиқ бинои маъмурӣ барои кӯдакистони дорои 200 ҷой аз ҷониби соҳибкор Алиҷон Маҷамов шинос гардида ба масъулини ҷамоати деҳот ва соҳибкорон шахсони саховатпеша барои бо тарҳи зебо ба тартиб овардани саҳну атрофи биноҳо ва дар муҳлати кӯтоҳ анҷом додани корҳо дастур дод. мулоқоти навбатии гурӯҳи таблиғотии маркази ташхиси минтақавии агентии тоҷикстандарти шаҳри Панҷакен дар осорхонаи ҷумҳуриявӣ таъриху кишваршиносӣ ба номи устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ ва коллеҷи омӯзгории шаҳри Панҷакен баргузор шуд. аъзои гурӯҳ муовини раиси шӯрои ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен Аббос Ҳамроҳзода, сардори шӯъбаи ба меъёрдарории техникӣ ва стандартонии маркази ташхиси минтақавии агентии Тоҷикстандарт Нурмуҳаммадов Алишер, сардори шӯъбаи нозироти савдои марказ Амонқулов Шокир зимни суханрониҳои хеш таваҷҷӯҳи ҳозиринро ба нақши осорхона дар маърифии таъриху тамаддуни халқи тоҷик, рисолати пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон дар таъмини сулҳу ваҳдати миллӣ, рушду рифоҳи ҷомеа, ҳимояи ҳуқуқҳои истеъмолӣ бо омӯзишу амалисозӣ стратегияи муқовимат бо экстремизм ва терроризм дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021 ва 2025, стратегияи давлатии муқовимат бо коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ҷиҳати пешгирӣ аз хатару оқибатҳои фоҷиабор, ифротгароию даҳшатафканӣ, зиракии сиёсии шаҳрвандон, махсусан ҷавонони ноогоҳ, қишҳои осибпазири ҷомеа, маҳкум кардани амалҳои коррупсионӣ, дигар зуҳуроти номатлуб ҷалб карда ҳозиринро бо ҷашнвораҳои рӯзи ҷаҳонии осорхонаҳо, идҳои касбии кормандони соҳаи стандарти давлатӣ, рӯзи ҷавонони Тоҷикистон табрику шодбош гуфтанд. дар коллеҷи омӯзгории шаҳри Панҷакен аъзои гурӯҳи таблиғотӣ нахуст таваҷҷӯҳи ҳозиринро ба тадбирҳои омодагӣ ба истиқболи 28-мин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ, рӯзи ҷаҳонии метеорология, рӯзи кормандони соҳаи стандартизатсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, омӯзишу мавриди амал қарор додани стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон то давраи соли 2030, стратегияи муқовимат бо экстремизм ва терроризм дар ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои амалкунандаи стандартҳои давлатӣ вобаста ба ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон, дигар мавзӯъҳои муҳими рӯз андешаҳои хешро арзёбӣ намуда ба саволҳои матраҳшуда ҷавобҳои мушаххас ва тавсияҳои меъёрӣ доданд. устодони коллеҷи омӯзгорӣ Шехимов Толибҷон, Нарзиев Муҳаммадҷон баргузории ин мулоқоти судмандро дар самти такмили маърифати ҳуқуқӣ муҳим маънидод карда ба роҳбарият ва аъзои гурӯҳи таблиғотии маркази ташхиси минтақавии агентии Тоҷикстандарти шаҳри Панҷакен арзи сипос намуданд. пиромони мулоқоту суҳбатҳои маърифатии маркази ташхиси минтақавии агентии Тоҷикстандарт дар барномаҳои садо ва симои шаҳри Панҷакен, сомонаи агентии Тоҷикстандарти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар расонаҳои хабарӣ, гузоришҳои иттилоотӣ ба нашр расиданд. гузориши Аббос Ҳамроҳзода ва Шоҳҳусайн Солиҳов. طبق نقشه چارابینی شعبه معارف این نوبت در مؤسسه تحصیلات تا مکتبی رقم 6 به نام مادر سمینار مشورت مشاوران و مربیان تحت رهبری مشاور شعبه معارف لالا نسیمова برگزار شد. مهمانان را تربیت گیرندگان با 4 زبان، زبانهای تاجیکی، زبان روسی، زبان انگلیسی و زبان ازبکی با خرسندی و خوشحالی پیشواز گرفتند. سپس مشاور شعبه معارف لالا نسیمова و هیئت همراهانش از هنر مربیان که به معرض تماشا
гузошта шуда буданд дидан намуданд. Мураббии гурӯҳи миёна Боимуродзода Нигина машғулиятро бо Чистон оғоз намуда афсонаи Донакро ба тарбиятгирандагон нақл намуд. Мураббия Зарофат Юнусова ба тарбиятгирандагони гурӯҳи калон машғулиятро дар мавзӯи шиносоӣ бо шаклҳои геометрӣ гузаронид ва оиди шаклҳои геометрӣ ба тарбиятгирандагон маълумот дод. бачаҳои азиз, мавзӯи имрӯзаи мо шиносоӣ бо шаклҳои геометрӣ мебошад. дар дасти ман шакли чоркунҷа мебошад. Чоркунҷа шакли геометрӣ буда 4 кунҷ ва 4 тараф дорад. Чоркунҷа ба хона монанд, ба тиреза монанд, ба миз монанд мешавад. Дар дасти ман бачаҳо шакли секунҷа мебошад. Секунҷа шакли геометрӣ буда 3 кунҷ дорад ва 3 тараф дорад. ранги секунҷаи ман зард мебошад. дар дасти ман бачаҳо шакли росткунҷа мебошад. Росткунҷа низ шакли геометрӣ буда аз 4 кунҷ иборат аст. ранги росткунҷаи ман сафед мебошад. даврашакл бачаҳо шакли геометрӣ буда кунҷ надорад. даврашакл ба соат монанд мешавад, ба офтоб, ба кӯча монанд. мана дар дасти ман чароғаки раҳнамо мебошад. чароғаки раҳнамо бачаҳо ба шакли росткунҷа монанд буда аз 3 то давра иборат аст. рангҳои давра сурх, зард ва сабз. вақте ки мо аз чораҳа мегузарем, бояд ба қоидаи роҳ риоя кунем. дар вақте ки чароғаки сабзаш дагирад, баъд мо аз чораҳа мегузарем. мураббии гурӯҳи омодагӣ ба мактаб Бунафшаи Карим ба тарбиятгирандагон ҳарфи О-ро гузашт ва тарзи дуруст талаффуз намудани ҳарфи О-ро нишон дод. Овоз ва ҳарфи О дар алифбои забони тоҷикӣ дар ҷойи 19 меистад. Овоз ва ҳарфи О бачаҳо садоно буда дар вақти талаффуз кардан аз даҳони мо озод мебарояд. овоз ба ҳарфи О дар вақти талаффуз кардан аз дарони шумо озод баромад ё дакка хӯрда баромад? Озод. Барои ки овоз ба ҳарфи О чӣ будааст бачаҳо? Садоно. овоз ба ҳарфи О бачаҳо дар аввали калима, дар мобайни калима ва дар охири калима меояд. бачаҳо дар дасти ман расми чӣ? расми офтоб. калимаи офтоб бачаҳо бо овоз ба ҳарфи О сар мешавад ва О дар аввали калима омадагӣ ва дар мобайни калима. калимаи офтобро ба ҳиҷо тақсим кунем. чанд ҳиҷо шуд? барои чӣ ду ҳиҷо шуд бачаҳо? барои он ки ду то садоно гирад. бачаҳо офтоб ба мо чӣ медиҳад? бош чӣ медиҳад? равшанӣ. мушовири шӯъбаи маориф Лола Насимова фикру ақидаҳояшро пиромони семинар машварати доимаъмалкунанда чунин баён намуд. дар доираи амалишавии барномаи рушди таҳсилот томактабӣ барои солҳои 2020-2025 тибқи нақшачорабинии шӯъбаи маориф имрӯз дар кӯдакистони рақами 6 семинари дастурдиҳӣ байни сармураббиён ва мураббиҳо баргузор гардид. мақсад аз гузарондани семинари дастурдиҳӣ албатта ин воқиф гаштан аз таҷрибаи кории якдигар ва баланд бардоштани маҳорати касбии мураббиён мебошад. ва ман имрӯз ба хулосае баромадам ки дар имрӯза семинар мураббиҳо бо якдигар оиди таҷрибаи кори якдигар шинос гаштанд ва он чизҳое ки барои худ дар кор буд ва барои пешравии самти фаъолияти худ лозим буд дастрас карданд ва дар фаъолияти корҳории худ истифода мебаранд. дар муассисаи таҳсилоти томактабии рақами 6 ба номи модар 16 нафар мураббиён, 12 нафар ёрдамчии мураббиён ва 322 нафар кӯдакон таълиму тарбия медиҳанд. шашгурӯҳи кӯдакистон бо асбобу аёниятҳои ҳозиразамон ва дастисоз муҷаҳҳаз мебошад. таҳти роҳбарии мудирии кӯдакистони рақами 6 Алесия Шодмонова кӯдакистон рӯз аз рӯз ободу зебо гашта истодааст. мураббиён кӯшиш менамоянд ки тарбиятгирандагонро дар роҳи ватандӯстиву меҳанпарастӣ таълим тарбия диҳанд.
واقعا ҳафтае ки сипарӣ гардид дар хотироти мо бо рӯйдоди воқеаҳои гуногунаш сабт хоҳад шуд. инак ҳафтаи нав оғоз меёбад. мо ба ҳамаи шумо бинандагони азизу арҷуманд дар ҳафтаи нав пеш аз ҳама тани сиҳат, хонаи обод, бахту саодат ва муваффақиятҳо дар ҳамаи ҷоддаҳои зиндагӣ орзу мекунем ва ман умед мекунам ки мардуми Панҷакенти Бостон дар роҳи татбиқи сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саҳми арзандаи хешро мегузоранд ва мо ҳамагон ҷашни фархундаи 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро сазовор истиқбол мегирем. саломату сарбаланд бошед.